Ashafoni adofo mama nchia monsanso ema makwaba aha emergency Ghana TV enenso ya sanso ede hyemu aha bi mabode na san ka ye ho adom yen ama ye da so tenkwama moja edi emu afrisane na busua enenso ya sanso hyemu wa ha die na chese eye adesua anase eye nkofo abrabo mu nsem ne ye ba be fam afutuo ede atu ye ho efo na ene die ebusua ka se heat ene ye ba besua kwan a ye be fa so a ye be make the right choice sene ebe ya ye mabun na afei ni aso aware ye nkonkofa obi asa keke na ebe kwakọ wie akire se obi dem omu de o masem besen aba ha se na mini obi atena eno nipa ne ma awo onhwe mofra no ekwa abe kansem bebre ye ba besua kwan a ye be fa so a ye be si sade na no kwan eno ntime pese obeka me ho ne yakọ na afei yakọ tie na ye ba na wadwen kyira wo no de ato comment section hono edi amame ka me ho ne yenko ne yenkonko tie embra sisia papa Mami mbusa se so papa kasa de na se wo se nke ye ya hwe ye pa na ekwan be so pa na nipa wo se ana adenji na wo se ye ya hwe ye too much because me share obi na me don de anka I think say you're cool. Well, yeah, let me emphasize here. A lot of our area a find so for so. Wow. Yeah. Be many. Mami Jano. In the ancient time, and yes, often a bomb pie ye a yerima would Abraham, Abraham, and Badu so over one or Somai, the court major fee. Now, the win a cocoa ye. Okay. Na continue the brain. Okay, the first question is who is Abraham? Abraham in the Bible was a prophet, but Neso Basham comes in the woman. Can't trust him as I can. So, in a prophetic way, Abraham knew and Nema emu insem. Yeah. Okay. Nyanko pon catch Abraham said P. She said the instrument, Sana was for bay. Onipa bia ye nsoma. Let me bring it down to the audience no more. Okay. Enti Abraham ni nsoma mu asem. Okay. Let's go back to Jesus Christ. Ya wo Yesu the Bible say nsoma pie na nyansa form ye nsem bi e di akire ko hu say oyabon. It means that there is a stars. Okay. That govern anybody. Enti the say nipa bia wo ye in the ancient time nansa na obabe ware no okwa abusa. No ahwehwe. Nipa asomesi, nipa asomesi pese ware no ebeboa. Ne yahwe mu. Yaka busa ya na nipa bebre zu se wo ko 7 minutes so there be no baby. Asonye so ne ade. Because you will see you will prophet. Into okwa busa. Okay. Na wakobusa me ba asomesi pese ware silent ye. Yahwe ne line mu a the line mu no one ne ware a enye yie. Nti enkosokra. Okay. Twas so many years until say the time become no. They say the obi be ware was me suffer say said na be nyaso for can me suffer say. No totally. Yeah some ye shepherds. Into the mo kana yeja yeah feel say yeah boy. Me ya shepherd no doesn't mean say me shepherd than your father. Wow. Your father is the source and the sustainer. Wow. On the wall. Yes. Only nimu. Enti osofu ntimi hu nche o papa. Better. Never. Right. Osofu ontimi hu nche o papa. Watete wafu mofra se. No matter what. And your pastor cannot pray to change you than your father pray to change your life. Wow. I am telling you. Wow. Enti your papa any the right person. Ono ma mbeka boom. No ma hwe ba e dia mam. No matter what. I mean, yes, simple. I been children na radio. Tete no mo ntwempra. Okay. Na akopɛ no de na ma no. Na ware ni gina. I didn't know mo twempra dating course of there and very deep. I hope I make out myself. Yeah. So now, what is that? The whole problem is ya totete atempon akwan na kone. Isaiah said mon san ko fatete akwan no so atempon kwan so. Na munya home ma mo kra. Okay. It ya twatwene me so for say me so for mama say and so that is why it goes on and going on and going on nyame ni me mu no or how a ball niema nyina e ma on niema simple bi na wati okay yemfa ne say mete ya me kra sunsun ewu mi mu eyi nsu
maame kra sunsum ewo ni mu eyicha ko ware na be den ebedum yeah. Do you know that thing is in your Bible? Yeah. In Isaiah 47. Go and read it and see. Okay. I'll these are the things yet to a good and into ye to super partner and I said the many years of a kind. A to be. Coca-Cola shape. But that thing doesn't mean anything. Right. Everything you can teach the people. So for bar now person you can shape the person. That's why in the Ephesians chapter number 5, okay, 18 coming down, also wash the woman, present her. But I say wash her and present her. No correct. And he said we be choose partner no, and yes of be. And two, mama got some Joe. I never come and say the pantias yes and yame why any BBA. Wow. There's nothing cannot change it. It do tell me say so to talk. Yeah. If you tell me say we are boy bo. If you tell me say opesi. Opesi. In BBA, I believe totally prayer, but some things are not prayer. Okay. Some things are realities on the ground. For instance, now me family the example. Me have 2 daughters, so me now worry. Okay. Me the example actually. The first daughter no be worry no. Or the be by. Me ready star. Reading star am say we wow. Okay. Oceano University. I said, that. I said, no. Because I know you and I read the style of the sign panel. Then, a woman will share will be not in the band. I'm saying, me reading the style saying or what say, so now I get frustrated. I'm saying, I don't care about what you are thinking for. So, on the time being or side will be by me reading, I'm saying, this is the man that's going to help you. And I can't say, Nyam say, oh, good marriage. Wow. The elder sister, Ed will be by. What will be by? And I'm hearing the man can be answered. Then also the second one be by us in a down for no names we in Yanu Mifia. I said, no, I don't need it. The first one or in the buy no in the sight of Aklandi no who say, oh, we dear Debbie. I said, we never go. I said, that Namsia. I see something in this man than what you see. And then worry no. The one of the thing me must say no. Or from that or mentor me okay. It's because of say I read the star of my man who said your mote how my life said your bebo or my worry say mu in future. And son me more worry. Okay, Papa, okay, say Mami Musa wasembi wo say you could read the stars. Is it because Nyame acha wadoma chede wo apostle you can see? Na de ohun so eja woni sa eni ni bi ana hunumu ni bi ono so be nde ye wo enti na Nyame de achede me nua evangelist. Yes. Baby obi wura be ka asem dedede ni me nko. Baby am so me wura me ye no onu ohun. Into obia on the field. Right. Let it be that way. Enti sa na me fa onko achiri. Just Friday. Me ba no day there's a certain woman be on in the year. Okay. Problems in the lady was 36 years and the person will be problem here and then. I can give you the chat. In the morning, or yeah, if I'm a number man on chat me, my own friend. Or chat me, and I'm saying I need your date of birth and your full name and the date of birth and the full name and where the client I'm moving. Or send my man, I'm reading the chat and pushing man and say on ready. Or that time and Murphy was stressed. What's everything that you told me is true? I've been walk she questions nami papa tete. And I'm saying at that time no nanka papa nka ba from tea na e bia ko push you to the right person. So the man question a maximum person make can say pe will be unni sa achade na pe will be owo na omo awasole ma na omo wo ma na aware no enko yi. That is all. Right. Mama remember also quick. Yenhwe factors ne bi. Na nka person ka bibi si papa die so. Wo betimi akaba to wi a me pese bi busa say yenhwe factors e wo say ye hye. Ansa na ye bawura choose na partner. Okay, me that's it. Me hu ne say Erade de Bible say Onyankopon bo Adam. Ohwe ni suban so ne nseso no bom. Enti eje bia no be whoever the judge is said you tie bia no
nyame de honhom bia wura agya mu a ani a ehuna de okay so ye gidini so onye gidini ewo ho okay kane na Kristo so ma na agya num da so huna de okay e bi kura so no so bo so kura so zombi yeah nti enu nti na se akra ya de na se ne papa dome no a obi entimi nyi se agya no a that is the father's blessing and the father's curse wow enti se ye ka se we wasi so wo pese wo ware ye di kan wo sire awrade ne direction na fei no enu ti na se time bia and that fatherhood na ye adwuma wo fie se de be ya me pese me ware me papa ni da say na ekọ enti enkura bebre enti mi mme wo mo papa enti bibini a wonti mi nka ho asem enti wonu adi ti pempem wa na afi akwakofa de odi ahoma akọsọ no kon na afi ne ho kire no okay na so nka ne na nka nya sa na etie say de abusuafo adi nka aka no papa na hwehwe eba ohun kura na say papa no eduaduamu bisa ase efie we ye kom na nipa so masi wotesen Pacha ati say enti no say wo pe so ware a partnership no aye de se me no obi ba be partner e wa adwuma mkura na say bibi mu a say me hunu say me vision no enu abi ne kura no de me pesa me ye wa adwuma ni mu no enu abi no no nso so ahwehwe say adwuma no ebekoso okay enti say me pesa me ware a say me hunu be ma na say oba okita me madwen na ya nanti a se de etie bia ye dipenti emfomso obeba okay na wa hunu se ni pai ni sunto ni enti na bia me ka se aware ye nya de ye kata ye ni bi aware nya e ka ne se empire a ye abo a ye kata ye ni aware ye ayi closing prayer ye be pon no enkran assembly closing prayer da ba cho mu kai ya pantama pon enti aye say obi anim say bakata mani ozi mani na aye say na tisha me nsan enti se de be ye be mu ohunu nipa no na bibi ni a wa ma odo no ankata wani okay so ma ne kata wani a wo be kwa wuram no esuban ne be san dan ne ho adi afa na no ohunu say my mistake me wa ade na yi ne ho adi beto ma odo ne kata wani nti wa hu okay enti se me ba be ware a ese se me hunu se eni pay said you sit here ne kasa metimi akonteni said eni bufu a osi ye ne niema no metimi age ene natena na ma hu sa niema ne nyina an misa me ho na me kokko wura mu wie na koda ne wadi aware anso so nti na wedding ring ekwan bia na ho no 360 wo wura mu kwotena mu akwapim sa na nyankopon hye no okay enti wo tena makosi wo nkwa na awie ye right ti se wo wo na tete ba ko ntem mu mienu ntem e ma ba wo e fa ba ko enti no se wo hunu se eni pay am na na tina metimi ni na kwa kwotena da ba ko mi wo gidie se metimi na tena ba da ba ko ya nkwa na nyina na se bibi ni na samfumsuo bi ba ba bi a ye ni pay eni patimi dane physically etimi dane se enane ya bi ba accident timisi awone won sansam ne ade enipa na bia de bia me kasa me husband catch de bia catch am say or the me tiatia na worry me a kenei enka wa ye disappointed because I was very sick okay so enti say the papa kan no yan hwe outward looking no na mom the inner enu na dan edi a ehye nipa ni monyam enu na dan edi egu nipa ni mu ase okay enti wo hwe de free nipa ni mu ba no ahwe se abisa ho se aso nipa imetimi ene natena na enipa ne kasa yi said your mama kasa sa na ne makasa said your papa behave sa na ne ma behave enti said your papa yi sitie yi sa na me ma da ache wo mo be ye enti se me ma ye sa mani baje ho ana okay sa me yire said you si kasa yi ne said you si ye ne ne ma no sa na me be wo ma ama me ma no nso afa ma mi ni suban enti sa suban we sa me ma efa sa suban we ya aso me bo beto so me nkwa na nyina na say anti wanti mi antena se me se bisa ho sa questions we nyina anya totally convinced I say
magia tum se suban we metimi atena ho abrabo we metimi atena ho vision ekita me no metie oba no nkomodie mu a obetim onam me kwan ni so bi se de papa kan no obi ye nsuo obi ye ja enti ye nsuo nam ne kwan ene ja nso nam ne kwan enti me vision na me ye di nkomo a me de da achi mpese me yesei wuti oba no nso de na se wuti be ma no nso de no no so nam ba bi foforo na wasese ahwese we nam ha ebetimi aye adwuma na okay be ma se me de me obi antimi me bufu a obi antimi kamasem o amekoro antimi kamasem oba se ohunu se wo sisi hunu se asuba no betimi atena ho okay because be ma wo na ye kan se ni bufu a ni farifo obi ani ba bia se asuba no betimi atena ho ana okay oba wo ni farifo se bia ade a me yiri ye me betimi akobọ me sofo amane bi on de obefere na na se woni ferefo wati mi adi hu nkomo amotwe wasom se ohwe ni ye na wo sisi na obisa wo se asuba wei metimi atena ho akosi awie ya na sanse aware wo wei yenko ensan aware anya nkwan ni aka hwe ahwe se metimi adi ana se minni unya do sa twunku ade a obedi akosi. All right, mama me ba ho biem na mama mbra evangelist na papa ka sembi se etwa se awade no kan tete no ye janom na ekọ hwehwe na ka de abre te se ne ya ne ye de ye hia obi eze be hu me dofo na matia hudom you are the apple of my eye and sensembebre tete no na ka tesa na mi busa se ebede ne nsem a mo ken se twa se bia vision nipa ne vision ne o vision no ekọ benkrom obi yensuo ni ade no se wo na wo kotera ho no wantimi antu anamo na obede na papa bede hu se nete okay men can say lady good obia wo kwa wade sansa wade ye nyankopon ni so ade a ani je ho na openti rade bo okoko bi okobia okay unu bibi baratia ya nema ye yitintintinti no obu ana ne ho akodim ma 1330 wose me ba mo nchenda bia nso mu hu me na mama e kan sembi wose me ba mo nchenda bia nso obi nipa na woni ni besan no de wo osi wo choose no na wo study no otumi da su bia di kire wo ana na papa ka say ose yakopon hye bibia anete na enema bibiri no so wo ha wo kona nim na wo sere na obam okay oba no kope babre Isaac no o de BBC na ni so akwa no ose de obema mi nsu anom no wa ma funmu di ba ni bi no funmu na mete no so no bi no ono na ewrade mimi hu na se wayi na mame okay oba ba akon ba yo o ma be ma ni nsu wa ma funmu ni bi ose da bi senko po ba baba akon so ba e no ma ni bi no mi wie e no anasa gwa na wote no so no so abre me sabi mano ose wona okay woni the chosen one ye the BBC ani so okay okay for this especially mini odi machi ono so yesofo okachero adi nyankopon se mepe teacher ni nurse ana police ana soldier ni ba erade oba na mbenya no ma enya oba de me mepe ana ono so pe okay oso dai na oba bi ya de bi na o yeso koboa no we ne say adenti no abeboa no odane ba no so bro obo ne pa oba na obo no so say bra na yo ba na me se me wale no isipa enti metu ne fo se onfo na ni to form na se ne hu kodi mu ade ha na ye mistake no okay oba ya me ni tu ana mo me ne nada me hu akodi mu yes me twe me o ne nada no na o na hu akodi hu akodi da bi so oba na ne hu abedim thank you hu akodi o twe hu ada se mbebo odua aba ya ene ma na aba enti na kiso kan se sa no obi sa betu ana mo ye ya sofo ye kan bi se na wa nso ahwe a ebi o wa na yema
Lady Go na enye de wo huntu pese otwe ho pero ono na kodi mpa mu agro kura ma se be mpraduasa akofa nsem money bi aba wa ma odi obegu ani man se ndi ase ofa na sa bema ya oba bi adasu adi ache bema na ono be wale no se de mama kan yo wa dasu bi adi akire wa otumi hu se we just not but ya kan obi sa sofu bi a o ka kire na asole ba o se papa obesesa maka asem bi akire me man se obi ade obi beba manim bi amni asem bi aka na yi kira so ama because una ko chusu ye ontimase omdi atempa enya sofu anka ma wale de odi be kopia onya ho asem de eka enso na openi yi but onu no hu ne se wo bo na wade ye de wonya obi wa so nim kwa mani twin ka to se jama sofu ope wodi be ma di akwa na wa ye ni se se de papa ka obi di bi betina mani me hwa brante ni di okwa nam ka chamba na se wondi bi bebo o se papa hu ne sa akwa se wa ye ni ti hu sa o ye o otima se no ye hunu se ofa ma kire o se papa se no ono waje atuma wie woni access bia biem ono waje atum se umpo wode na ebe kire o keke waje atum ente se anka branche na na oba na ono ni tu anamo no nyankopon ma na hunu bibi but ade ba ko ya na metena se amunu se mama mfo de omti kwahye mu ohwe fi a branche na na oba na frim ena o papa bobra kakra bia oba wa lezezi o papa nti o brother nti ni fi hofo ne sister kra na yese eno ne ya mistake nche sa mama na yetu no mebubafu ne ma bi ho sa bufu na bufu no odwene ho anti ase enya de enim beto wo besa be pa me cha de nti wo paware yeah bara ya na ya wadwene se me paware na emo me mpade sebe mpraduasa obeye mi se na obehye me so ana sebe onne ma adwene nkoso anka that time no twen ho but one hwe ba bia wo de wo so power de nti wanya me na sebe me boafu sesi anye unless sesi abufuo bia no one hwe ho o ka sembi ana obi sa made bi ade se me de be ma se ndo na am siti oturo wo no oba na hwe ho be ma na hwe ho o power re no eno o fi se nipa be sesa obi afatu ni tirim se wo ntumi sesa nipa okay jo tie no sa no tie nemo mhwede otie na hunu se ubetimi a handle ubetimi agye atum ubetimi atena ho se de ositie no me bra ba akokwa wade oba ne ba ye na me ma me gina hodi no se abaya me ba we oye kitikiti na yiso ohye osima me mbetimi o ma me ko fidio na ni se na ehye keke omo wale ye 6 months nko tu ne bia agegu awade right also for enti emwani wade bia wahunu okay wahunu right abaya no kokonye dabi abaya no penmanfo sem okay dabi opensa no be ma no pensa no opapie anya se ye wale obejai aware ensesa nipa okay all right papa oba kan bi na ye hwa ade bi se no mu si keken se papa kan wo se me de ode ba me se de ode ba no me hwa no me kyera so ba pa na so ka bibi se right nyame my message is to be why be okay and now transing as nyame be let me quote a text Proverbs 16:9 in use Hebrew language next remember papa ya na di baba kasa namra so kakra mame you may have your ideas till okay but God is who lead simply my idea ni for instance me eja and I'm about kofa adiaba. Okay. I will direct you. See, win. Into the Bible say, you winning quite as you win. So me shall say, so what you say, Kasa no issue Hebrew on Yamin Shenipa. Okay. God is a free with God, but He give you the ideas, understanding. Oh, because you are doing Gawi and say and okay, so. Enti na nyame de nipa si ho wasasi so say if there is anything consult them. Wow. Anything no be be adwuma ope consultancy. Anything no be be ope consultancy. It is because of say sadina wu komu no you need someone who will help you to go on the right way. Okay. Okay, let me give a little things be
mature about say we choose partner. Emu bebre ye ho no a yen go on that way, but let me give some a little thing you has say and enhwade. Right, for my papa. Yen hwade bi say me be choose partner no. Makọ amanipa ne me akasa. I was say me hu nipa ne say me kasa kire na one me ma 4 things pe. One me ya adwene. Cool understanding. Me ne kasa what me kasa se. Okay. Communication. It's key. On another on your agreement or any statement be do we agree to disagree? Disagree. Okay. One, you need to think about that thing. Yeah. Because we number 10 yes. And you have to know the person well. 2, emotional maturity. If you are not very careful enough, emotional, okay. For instance, so for me be general property so very emotional be the Jessica was only man tem ofiri wo call ya na so na ni aba no so. Obi betima be srew sika the way obey emotional act no because you mobo and handle the money. So you need to think. I was some me no team once me kunu me yere a me be fa no what me emotional act ase ana. Okay. And I want to say bio the third one you share communication and conflict system. Mo kasa de na ba mu. E kasa ba ku mienu ntokwa. E kasa ba ku mienu ntokwa. Say nipa we no you can't go with. 2 I was so who say otie wo ana wontie. 3 na no BA otie wo kasa. Na kasa wie na otie a or give you ideas. Okay, I had me twa no ba me busa se entie ni mu no. Oyere na wo se otie okunu ana okunu tie oba. Ana is in the concept of the Bible. Ye nyina ye pew. But bibiye mu no ese ba kodikai. When you come to in the Hebrew concept, say the Christianity, you can't aware na. Obema no na so afie no. He's the head. On your head, you carry. You carry. Because the Bible said, therefore, a man shall leave his father and mother and clave. The word clave means chains. In the Hebrew word, to change your wife. And do change so be a baby or name be a rude in a G. On our monitoring. Oh, I do with the men say, I do many say, or cement say, Mamma to was a transit. Mamma church room. Put church and Muna one tears here to was because Obi Onma or a slow picking, Obi so a fast picking. So take time to explain. Okay. Better for Mamma Sanso and now as Sao Jibra now come when you could share video no. Eba ye na sasem we ye futu sempa e de ma ye mabuno anka ne no na ye nananom no na akwan mo fa so shaware e de ma mo de hye na ewe ko wie nkunimdie na ma sundwe etena ware ni nanso enne ye ya pan su yi this Gen Z world ye se empenisa ye de odo ane ye de ekwa ware mu ene japade ane ye de ekwa wade mu oba kwa ware mu a na adwenku be ma ne nso kwa ware mu a na adwenku sabre we eye bre wo se ye ma ye ni da hono ni yesua niama aware wo ni kwan wa enti se wo de ajapade obi ade bi owo edi si wani so se wo bu wani egu niama wo ye a emmoa wo so na da wo tie wa ko sha aware mu a emmoa ye nananom se nkomutu sa na mo na nkenye ne se o ma ware ekoko wie se no mo munyi nchen so because omunya asundwe e wa ware mu se wonni asundwe nipa woni ne tena woni ne tena forever na se nsa nipa ne ma wasundwa ebe den na wo wanyi ache ebe den na wanyi ache ye for we efentu yetirim because ye ya pain so aware ye sorry a ye se enu na edem ye se enu na edem sa aware na nya aware o aware a obia woni motive wode kwa aware enya aware awo ba de ne se be ma wo ajapade ni fie e wo binti okwa akoware nse ne be ya da chi bi no obenya ajapade e de afiri be ma ne ho we eye motive papa eye adwen papa a wo se wo de hye utirim kwa wade enya adwen papa emwa wo aware ne nkonkosi ba bia ya nwi se aware no na na se nipa na me ne kwa kwatena ne suba tsen ne bufu a
kwan best no fa so ede na bufu adi ede kire obi obu mpenifo ne kasa mu te sen woni ni du nipa mu a den suban no beda na di woni panim ye ndwen sade ni nyina ho no anse wodo yesi me yo ayi me do no ni tie kwa ko hye na afi the problems abran na afi be ma ne na anyi nsen ni wagya na si wono no hwe mofra no afuo kakra bi bapa o no atwe ne sa no obo no na akoye nsen bebre afi be wi akire no o se o mintumi wane bi ni wagya na si baabi no abeda ne bon one obe single parents no obe single parents no afi wa mana bra boy basa no na afi no ba be ble e di ahwe ne ma ye fa wenya futusem ni ye fentu ye hofu ye nsa ye chinkonko fa nkane no tetefo no emma hyehyɛ na no hyehyɛ to saware ye nkonko fa no na muaye nkom no mo no bibini a omo ye hyehyɛ mu omo kwa bisa ekubisa mu se abranti ya na se so o abaye ya ye de hye kwa akoware ni opese one ne ntina forever ni suban etisen na so ye de emfa ye ho so ni suban ebeboa yen ye de hye ne kwa na oba be ware na so be ware ebusuani na ni nyina no mo hye na so ye ya pen su de se ye mpe ne sa ye mpa asundwe ke ayi koka ne ye penti ye nye hwehwemu se wo ye papa wo nye papa o ye betama ko ye fie ye fa wo nye futu se me se futu wo we ensa hye ni padi se so hye ye ma ye ni na ho ni ye ntutu ya na mo ye na moaye ni ya ware no aware na e pese enye de no ye nya asundwe ewo mu na fe ye ni aye hwehwe ye nsa enka enfemfia wadwe abusua aha na mdu besi ye like video no ni share na fe ye subscribe fama afoforo no mo so afutu semi ya enne ye nsa kan mo so enye bi no mfa mo bra na bra bo no mo bo mu hu so abusua da se na e besan so ahia bi medin adina na akosua de pa hanso emergency Ghana TV ye besan so ahia da se ne se mo antimi nka bi ma makram